Poznato je da pčelina žaoka liči na udicu za pecanje, čvrsta je i na donjem kraju ima kukicu. Kada pčela ubode, žaoka se zakači na isti način na koji se udica zakači za usta ribe. Tom prilikom pčela ne može da oslobodi žaoku jer se ona kukicom zakačila za žrtvu. Jedini način da se batrga neko vrijeme i odlomi bodljicu. Zajedno sa bodljicom pčela ostaje bez jedne žlijezde i okolnih mišića koji su je pridržavali. Ubrzo nakon toga ona umire. Bukvalno ona pokušava da se odvoji od sopstvene žaoke, rastegne svoje tijelo i umire. U tim trenucima, dok pokušava da se oslobodi i odleti, pčela vuče dugu nit trbuha. Tako i umire. Iako se tvrdi da pčele ne mogu preživjeti ubod, ima slučajeva, ako je ne ubijete rukom, da ona ipak preživi. Jedina vrsta pčele koja bode je radilica, dok matica ima žaoku, ali je ne koristi. Šta se tačno događa nakon uboda, pogledajte na ovom video snimku.